Shalom, rahajeng semang semeton sami sanewangi yang titiang ring DJ jemegenah. Bahagia pisan titiang sida nyarengin program Suluh Galang Kangin, ring rahina sane becik puniki. Sapunapi gatrene semeton sami. Dumogi semeton sareng sami setate nemu kerahayuan, setate kenak, miwah setate kaliput dening asih ida sang aji sane luar biasa, nyunarin kauripan irage nyabran rahina. Inggih, sedurung titiang ngawit nagingin manah irage antuk sabda-sabda suci, ngiring irage nunas tuntunan saking ide sang aji. Inggih ide sang aji sani maling gering swarga, titiang nunas pituas roh suci, mangdani nyuluhin manah titiang sami. Mangdani napi sani jagi kawadarang puniki, sida dados suluh sani galang ring margene. Ampura titiang ide sang aji, tuntun titiang, mangdani sida ngerasa yang asih ide sani ageng pisan, ring dewek titiang suang-suang. Amin. Sane mangkin, niring wacen cakepan suci, saking cakepan ratapan 3 likur, ayat 21 kanti 3 likur. Ratapan 3, ayat 22-23. Sane maosang. Sangkaning asih miwah sih pasuecan ide sang aji, irage nenten telas punah. Santukan sih pasuecan idane nenten naanin telas. Punike setate anyar nyabran semeng, dahap ageng kapiandelan idane. Taler ring cakepan Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Santukan kenten ageng asi ide sang aji ring jagate puniki, kanti ide ngicenang putran idane sane tunggal. Mangdane sane pracaya ring ide nenten punah, nanging polih urip sane langgeng. Sapunike asi ide sang aji ring irage sami. Inggih, minap semeton sering ngerasa yang rasa sumandaya ring uripe, sering irage ngerasa yang sekadi nenten wenten sane nyak nampingin ring tatkala irage sungkan utawi polih pakeweh. Nanging sapunike, yening irage ngerasa yang asi ide sang aji, punike nenten naanin wenten telas nih semeton. Asih punike nenten je kadasarin antuk napi sane sampun laksana yang irage. Nanging kadasarin antuk kasujatian ide sang aji sane sampun yuk semaya yang irage dadus putra-putra idane. Menawi ring kauripan nyabran rahina, napi ke irage sampun ngerasayang sih paswecan idene sane anyar nyabran semeng. Nah, dadosne yening irage bangun saking semengan, raris poleh ngisep udara sane seger. Puniki wantah bukti asih idene. Ya diaston irage sering lewatin marga sane keweh, asih ide sang aji punike sekadi sunari sane nyuluhin margini. Napi malih yening irage ngerasa yang nenten side malih nyalanin uripe puniki, eling yang semeton, asih ide sang aji punike langgeng, nenten masekat, nenten na aning jagi ninggalin irage. Santukan ide punike sanyatane sih pasuecan sane sejati. Kenten, napi sane luihang malih saking asih ide sang aji. Inggih punike, tatkala ide ngicenang ide sang putra Yesus Kristus rauh kemercepada puniki. Puniki wantah bukti sani pinih ageng. Ide sang putra Yesus Kristus rauh boye jejagi nghukum irage, nanging jagi nyelametang irage saking dosa. Sapunike, asih punike nenten jewantah munyiring lambe manten, nanging sampun kabuktiang antuk pengorbanan sani luar biasa ring kayu salib. Puniki sani patut kacinga antuk irage sami, mangdane irage nenten ngerasa dewe padidian ring jagate puniki. Inggih, sapunike semeton sani wangi yang titiang. Yening semeton mangkin ngerasa yang sedih utawi masa peni di mana elinyang raris kapiandelan ide sang aji punike. Ampura, minap irage sering lali, nanging ide nenten naanin lali ring irage. Ngiring mangkin irage percaya penuh ring asih hidane. Dadosne, irage praside ngemargi yang uripe puniki antuk rasa liang. Santukan irage uning, wenten asih ide sang aji sani nenten wenten telas nih, sani setaten yang keping keperluan urip irage sami nyabran rahina. Ngiring mangkin irage ngerastiti. Ide sang aji sane malinggi ring swarga. Titiang ras titiang semeton titiang sane nonton Suluh Galang Kangin. Sane mangkin minap sedeng sungkan. Dumogi ide ngicenang kenarayan. Ring sani sedeng sedih utawi polih masalah ekonomi lan kulawarga. Pituas roh suci,
mangdani ngicenang pemargi sane galang. Titiang taler ngeras titiang jagat Bali, mangdani pemerintah Bali side ngemargi yang tugas nih antuk becik. Mangdani Bali setate aman, damai, lan sejahteri. Mangkin ngiring ngastawe, doa Bapa kami. Sang Aji, titiang sane wenten ring suarga, nirmale drestan idani, rauhang kaprabon idani, dadiang pikarsan idani, ring bumi sekadi ring suarga. Micenin titiang nirmale ajengan sani cukup ring rahina puniki. Ampure iwang titiang, sekadi titiang ngampure sani iwang ring titiang. Sampunang titiang kemi gegodani, nanging lepasang titiang saking sane kaon. Santukan ide sani medue kaprabon, kuasa, miwah kalewihan, kanti selami-lamini. Amin. Nyiring nunas berkat saking Ida. Dumugi asih saking Ida Sang Putra Yesus Kristus. Sih pasuecan Ida Sang Aji. Miwah kerahajengan saking Roh Suci. Nyarengin irage sami sani mangkin ngantus selamin lamina. Suksme pisan antuk urati yang semeton sami, sani sampun nyarengin siaran suluh galang kangin puniki. Dumugi napi sani kawedarang iwau, sida dados berkat lan kemertanin ring urip semeton sami. Elingang setate, asih ide Sang Aji, nenten jagi naanin telas ring urip iraga puniki. Nyiring margi yang rahina puniki, antuk rasa suksme ring ide. Rahayu sarem sami. Shalom. Para semeton pamiarsa sami, yen semeton kemertanin antuk sabda puniki. Sampunang lali magiang sabda puniki ke keluarga utawi sawitran ruwene. Dumogi ipun taler kemertanin. Suksema.